Ukuzima kw'ibinyabuzima ni iki? Iyo bizwi ko umunyamuryango wa nyuma cyangwa umuturage wa nyuma mu binyabuzima runaka yapfuye, nk'urugero, uyu munsi tuzi umubare w'inkura zisigaye ku isi ni 30,000. Umunsi bizamenyekana ko iya nyuma yapfuye, icyo gihe inkura zizaba ari inyamaswa zazimye. Mu 2015 ikigo Rema cyakorewe ubushakashatsi mu bigo bitandukanye by'igihugu kiza gusanga mu Rwanda hari amoko agera muri 17 y'urusobe rw'ibinyabuzima birimo inyamaswa zo ku butaka, inyoni, ibikururanda ndetse n'ibimera biri mu byago byo kuzazima mu Rwanda bikava ku isi burundu niba nta gikozwe mu kubungabunga ibyo binyabuzima. Twe tuguhaye ikaze ko bana natwe ku Ibaba TV Show. Hari abashakashatsi bagerageza gukura ikosa ku muntu bavuga ko kuba urusobe rw'ibinyabuzima byarahindutse ni ukubera ihindagurika ry'ikirere. Birasa nkaho ikirere kimaze kumenyera kwikorera amakosa y'abantu iyo hagize ikiba ku bantu ndetse n'ibinyabuzima. Ariko kuri iyi ngingo umuntu ntabwo ari umwere. Hari ingingo 3 zishyira ku mutwe w'abakurambere bacu iki cyaha cyo gukura ku isi y'amoko yose y'inyamaswa no guteza ihindagurika ry'urusobe rw'ibinyabuzima ku isi ndetse no muri Australia. Ingingo ya mbere, nubwo mu myaka 45 ishize nubwo ikirere cya Australia cyahindutse cyane, ariko nticyashoboraga gutuma amoko agera kuri 23 ashira akava ku isi. Uyu munsi biroroshye cyane gusobanura ibyo ushaka byose ukavuga ko byatewe n'ihindagurika ry'ikirere, ariko mu by'ukuri ikirere cy'isi ntikigeze gihagarika guhindagurika habe na rimwe. Iyi si yabayeho mu ruhererekane rwo gukonja no gushyuha ku buryo mu myaka miliyoni ishize buri myaka 100,000 isi irakonja, umubumbe wose ukamara magana y'imyaka wuruzeho urubura. Bitekerezwa ko igihe cy'ubukonje nk'ibi ngibi giheruka cyabayeho hagati y'imyaka 75,000 n'imyaka 15,000 ishize. Mu gihe kigera ku myaka 50,000 isi yayimaze yuzuye urubura, ubushyuhe rusange ku isi budashobora kugera kuri °C 1. Muri iki gihe muri Australia hari inyamaswa yitwaga Diprotodon ihageze mu myaka 1,500,000 yari ishize, ariko yihanganiye ibihe nk'ibi by'ubukonje inshuro zigera ku 10. Bivuze ko mwene izi nyamaswa zamaze imyaka igera ku 500 ubukonje nk'ubu buzisanga ku isi zigakomeza kubaho ntizizime. Ariko mu myaka 45,000 ishize umuntu akigera muri Australia inyamaswa yahise zimiburirwa irengero. Twebwe ntago twigeze tuyimenya, ni uguhurirana gusa. Izi nyamaswa ziza kuba zonyine zazimye ubwo umuntu yageraga muri Australia, twari gutekereza ko ari ibintu byahoriranye gusa, ariko hejuru ya 80% by'inyamabere nini zari muri Australia zahise zizima umuntu akigera muri iki gice cy'isi. Ntago watekereza ko umuntu yageze muri iki gice cy'isi mu gihe inyamaswa zose zari zirimo zicwa n'ubukonje zihangane mu myaka n'amamiliyoni yari yabanje. Ntago ibi wabivuga. Ingingo ya kabiri, iyo ihindagurika ry'ikirere riteye kuzima kw'inyamaswa n'inyamaswa zo mu mazi zikorwaho ku rugero nk'izi zo ku butaka zikorwaho. Nyamara nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko habayeho kuzima kw'inyamaswa zo mu mazi mu myaka 45 ishize. Ibimenyetso bihari bigaragaza ko umuntu yateye kuzima kw'inyamaswa zo ku butaka za Australia, ariko ntiyakora kuza mu mazi. Nubwo yari arimo gutera imbere mu koga no gukora ubwato, ariko yari icyago ku binyabuzima byo ku butaka kurusha ibyo mu mazi. Ingingo ya 3, mu bihumbi by'imyaka yakurikiyeho, mu kwitsinda ry'abantu ryagendaga riba ahantu runaka muri iki gice cy'isi, hari inyamaswa n'ibimera byahitaga bizima bikava ku isi, kandi ibimenyetso byinshi bigashyira icyaha ku mutwe w'umuntu. Nk'urugero, inyamaswa nini zose zo muri Nouvelle-Zélande zari zarabashije kurenga ihindagurika ry'ikirere rivugwa zitagize ikintu na kimwe ziba, zatangiye gushira umuntu akimara kugera muri ibi birwa bya Nouvelle-Zélande. Abantu ba mbere bagendera ku maguru abiri bageze muri Nouvelle-Zélande n'abitwaga Abamaori. Abamaori bahageze mu myaka 800 ishize. Nejo bundi
Mu myaka 200 yakurikiyeho bakihagera, inyamaswa nini zose zahise zizima, ndetse na 60% by'inyoni bahasanze. Ku kirwa cyitwaga Vrongera habaga inyamaswa zitwaga mamuts. Ubu ni ubwoko bw'inzovu tutigeze tumenya, nazo zazimye abantu bakimara kuhagera. Nyamara zari zarabayeho mu gihe cy'imyaka y'amamiliyoni yari yabanje mbere y'uko abantu bahagera. Mu myaka 10,000 ishize nta mamutsi n'imwe ikiri ku isi. Muri make, amateka y'isi yamaze kwambika umuntu isura y'umwicanyi ruharwa mu birebana n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ku Ibaba TV News 24 hours. Ushobora kuba uri ahantu henshi hatandukanye, wibaza ibintu bitandukanye, ibintu bigiye kurimbura cyangwa se kurimbuka burundu mu myaka 20 iri imbere, ku buryo ki hari ibintu abuzukuru bacu batazigera bamenya. Urugero, hari urubuga rutangaza imibare yavuye mu bushakashatsi n'amabarura n'ibinyabuzima rubara ko mu isi hasigaye inzovu 440, hasigaye inkura 30,000. Izi ngizi abuzukuru bacu bashobora kutazazimenya. Ibi ni nako bimeze ku bimera bimwe na bimwe. Hashobora kuba hari ibiti tuzi uyu munsi abuzukuru bacu batazigera bamenya. Abantu bose bariho icyo gihe kubera ko bashobora kuzamuka mu bice birimo Afurika no muri Aziya uyu munsi. Ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ntabwo bari bazi byinshi ku mazi, Institut de Ressources Mondiales. Bake muri bo bari baratangiye buri munsi ibinyabuzima bitari munsi y'ijana barahagezemo bikava ku isi. N'ikirwa cyitwa Flores. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije mu Rwanda REMA. Muri iyi myaka abantu bariho ntabwo bari bameze nkatwe. Bavuga ko ikinyabuzima cyazimye iyo bizwi neza ko ari abantu. Icyo kinyabuzima ko muri iyi myaka yose nta muntu wari warigeze agira ubushake bwo koga ngo ave muri Afurika, nk'urugero muri Amerika, Australia ndetse tuzi umubare w'inkura zisigaye ku isi ni 30,000 cyangwa se za Hawaii. Umunsi bizamenyekana ko iya nyuma yapfuye yari yarabereye imbogamizi. Icyo gihe inkura zizaba ari inyamaswa zazimye mu bimera. Kwa byagera mu 2015 ikigo REMA cyakorewe ubushakashatsi wari ugabanyije mu miterere y'igihugu itandukanye bishingiye ku kirere, gusanga mu Rwanda hari amoko agera kuri 17 utasanga ahandi. Birimo inyamaswa hagiraga ibimera byaho utasanga ahandi. Ibikururana ndetse n'ibimera byaba ibimera biri mu byago byo kuzima mu Rwanda. Ntabwo byari bizi ko umuntu twebwe Homo sapiens niba nta gikozwe agiye gushyira iherezo kuri iyo mibereho y'umwihariko wabyo. Turagushimiye akanabana natwe ku isi burundu. Abantu b'iki gihe bari baramaze kugira ubuhanga bwo gukoresha ibikoresho nk'ibiti, amabuye n'ibindi. Bari baramaze kumenya gukoresha amaboko yabo ibindi bikorwa bitarukurira ibiti gusa. Bari baramaze kugira imikoranire hagati yabo, ndetse wanavuga ko bari baramenye gukorana hagati yabo ku rugero ruhagije kugira babashe gusohoka mu gace ka Aziya na Afurika bajye muri ibyo bice byari bitaragerwamo n'umuntu n'umwe. Mu gikorwa cya mbere bakoze mu kujya ahantu hashya kwari ukujya kuba muri Australia. Ubu hashize imyaka 45 ibi bibayeho. Kugeza n'ubu ntabwo birumvikana neza ukuntu abantu bageze ahantu, kubera ko kujya muri Australia uvuye muri Afurika cyangwa Aziya byasabaga kwambuka amazi magari harimo n'apimirometero 100 by'umurambararo. Bitekerezwa ko itsinda rya mbere ry'aba bantu ryabanje kuba mu birwa bya Indonesia. Indonesia igizwe n'ibirwa 17,000 birimo Sumatra, Java, Borneo, Sulawesi ndetse na Nouvelle-Guinée. Ababize kuroba biga gukora ubwato n'ubundi buhanga bwose bukenewe ku mazi. Binavuga ko aba bantu bari baratangiye ubucuruzi hagati yabo. Ibi bikorwa byongereye ubushobozi bwabo ndetse binahindura imibereho yabo. Hari bamwe bahise batangira kwibera mu mazi, hakabariho biturira nk'izindi nyamaswa zo mu mazi. Umuntu niwe nyamaswa ishobora gukora ibi ngibi. Izindi nyamaswa zo mu mazi nk'inka y'amazi yitwa phoque ndetse na dolphin zifata imyaka myinshi kugira ngo bigire ububasha bwo kuba zaba hanze y'amazi. Ariko abanya-Indonesia bakomotse ku nguze zo mu mukenke wa Afurika mu gihe gito gishoboka bahindutse ubwoko bw'inyamaswa ziba mu mazi ya Pacifique bitabaye ngombwa ko bamera amababa nk'ay'amafi cyangwa se izindi nyamaswa ziba mu mazi. Nta nubwo byabasabye ko amazuru yabo yimuka ngo azamuka ajye kwiyomeka ku gahanga nk'uko bimeze kuri baleine. Urugendo rw'abantu ba mbere bava muri Afurika na Aziya ibyitwaga refugees bajya muri Australia ni mu kimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane mu mateka y'umuntu. Uru rugendo ushatse warugereranya n'urwa Christophe Colomb ajya muri Amerika cyangwa se urw'icyogajuru cya Apollo 11 cyajyanye umuntu wa mbere ku kwezi.
ku nshuro ya mbere umuntu yari avuye ku butaka bwa Afurika na Aziya yinjira ahantu hari ikirere n'imiterere itandukanye n'iya Afurika. Bwari ubwa mbere umuhigi ugendera ku maguru abiri akandagira ku butaka bwa Australia. Ibi byari bifite igisobanuro gikomeye cyane kubera ko iki gihe aribwo umuntu yari ageze mu bushorishori bw'uruhererekane rw'ibiribwa. Uyu munsi nitwe turi kugasongera mu ruhererekane rw'ibiribwa. Uruhererekane rw'ibiribwa ni urukurikirane rw'uburyo ki ibinyabuzima bigenda biryana bimwe birya ibindi, cyo twita chaîne alimentaire. Ibimera byinshi ntibirya inyamaswa, bikora izitunga bizikuye mu mirasire y'izuba no mu butaka. Hanyuma urukwavu rukaza rukarya bya bimera. Urukwavu narwo umuhari ukaza ukarurya. Umuhari nawo umuntu ashobora kuwurya, umuntu we nta kimurya. Nicyo kinyabuzima kiri ku gasongero k'uruhererekane rw'ibiribwa, chaîne alimentaire. Iyo ikinyabuzima kitagira ikindi kikirya, icyo kinyabuzima kiba kiri ku gasongero rw'urwo ruhererekane rw'ibiribwa. Abo ni twe. Twebwe turya ibimera, tukarya urukwavu, tukarya umuhari. Twebwe nta kintu kiturya. Igihe umuntu wa mbere yakandagiraga muri Australia imyaka 1045 ishize, nibwo twari tugiye kuri uyu mwanya. Kugeza icyo gihe ntiturawuvaho. Aba bantu nta nganda bagiraga, nta binyabiziga bagendagamo, ntago bahingaga, nta nubwo bakoreshaga telefone, ariko bakigera aha ngaha bahise bahindura byose. Bahasanze inyamaswa tutigeze tubona na rimwe. Bahasanze za kanguru, imwe ishobora gupima metero 2 n'ibiro 200. Bahasanze intare zitwaga Rio marsupial, imwe yapimaga metero 1 y'uburebure kuva ku mutwe ujya ku murizo, n'igice cya metero kuva ku maguru ujya ku mugongo, kandi igapima ibiro 100 by'uburemere. Iyi yari yo nyamaswa y'inkazi yo ku butaka yariho icyo gihe. Iki gihe muri Australia habaga inyoni zitagurukaga ahubwo zagendeshaga amaguru. Imwe yashoboraga gupima ibiro 240 by'uburemere ari inyoni. Habaga imiserebanya iguruka bita lizard dragon. Umukenke waho wabagamo inzoka ishobora gupima metero 5 z'uburebure. Habaga inyamaswa zitwaga diprotodon, hari zitwaga diprotodogea. Habaga mbatsa ishobora gupima tone 2 n'igice. Izi nyamaswa zari zimaze ibihumbi by'imyaka n'amamiliyari muri Australia mbere yuko abantu bahagera. Amoko 23 muri 24 y'inyamaswa zirengeje ibiro 50 z'uburemere zabaga muri Australia. Umubare munini w'inyamaswa nto na z'iki gihe zahite zitangira kuzima zivaho. Abantu bakigera aha ngaha muri Australia, urusobe rw'ibinyabuzima rwose rwahise ruhindura imibereho rwari rwarakoranye mu mamiliyoni y'imyaka yari ishize. Hari abashakashatsi bagerageza gukora ikosa ku muntu bakavuga ko icyatumye izi nyamaswa zose zizima ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima rugahinduka ari ukubera ihindagurika ry'ikirere. Birasa naho ikirere kimaze kumenyera amakosa yaso yose nicyo kiyikorera. Niyo hagira ikindi rikosa ribaho byose abishyira ku muntu. Umuntu ntago ari umwere.